أعوذ بالله العزيز القدير والحمد لله السميع البصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بندرابي يا بوبي فوت بليس on تشمينا on جورama on جافناما on بياما on جرى on جافو يا الله يا فإن تقبل الله منا ومنكم. كنا كد إنغاري هندي يوتر من كوركا كدي يوتر من واتور يوبيري وني إبيزود 5 إن شاء الله. إنغاري هن كدي هذا كج قلنا الله صلى الله عليه وسلم هذا حجرتنا كارين كدي ندو حلنا فتي ودي فلنا فتي ودي ده كجاري يعلى جبني بجاه رسول صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كنون زيد بن ثابت وي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. كان قول زيد بن ثابت وي بنقول دين النبي صلى الله عليه وسلم بكجودي هبري دون ببري دو هجارسن نلادو صلى الله عليه وسلم أمي كد hucceni juulungu tan kanko wi hono kam no foti wonno hakkunde kejjaari e noddina an woni julde foti wonno nala sallallahu alaihi wasallam wi qadru 50 aya o wi hakkunde kejjaari e juulu ko fodde jangol neddo kina janga ayaje 75 ko fodde ayaje 75 wana kejjiragil 4 lella biya ko do nodde ar heño kacce sa asar accar hejjo ay ciwa heddo taw ganda ko heddoto hakkunde ma ko e juulede fodde ayeji 75 ko non nelaado min sallallahu alaihi wasallam wala non foddire kara janga ayeji 75 an non ba wawa jongude ayeji 75 mo anda holko woni ayeji 75 batta hakkille noddinobe batta hakkille andube erbe tinnoda kadi mbaawa ka tinnoda kadi janga ganda holko ayeji holko woni ayeji 75 holno ayeji 75 kadi fotata janga dum yen gandata ñaaru ndi mbawata moƴƴinde juurungo. الحبري حديث بخاري. فيا أيها العبد تسحر لصيامك ولا تترك السحور لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غندا ما أن جاد الله كورو حجو إكوار كمادا باسا وبودي حجاد sabudum ko sunna bonelado sallallahu alaihi wasallam bo wadanno anni wadi an gonde ummatu muhammad nelado sallallahu alaihi wasallam an tinne e wurtinde e wurnude sunnaji di nelado wadanno wali annahu faslu ma bayna siyam almuslimina wa siyam alyahudi wan nasara kadi hajjali de kadi ko dum kadi serni ganda korgol julbe e heferebe woni yahudi en sari yankobe ko dum kadi seni korke men ko hejjade seedo li hadithi amr ibn asib e ko non amri ibn as hadith makko mo haali anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wi faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli alkitabi wa ma ko akalatu as-sahar holko seri kanko do amr ibn as بعد حديث وين صلى الله عليه وسلم ko seeni korka men e korka ahlul kitabin woni yahudi e nasara yankobe o wi ko nyamgol kejjaari wendo habi hadiso muslim tasahhar li siyamik li anna fihi barakatun kadi hejjo e korka ma sababu ni ganda barkinan e kejjaari li hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أنس بن مالك وعدي حديث وين لازم صلى الله عليه وسلم كجله سبو إنا كجاري بركة ودي قوم دين صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري حديث البخاري. السحور غداء مبارك
فلا تترك هذا الغداء إذا أردت أن تصوم. وقد قال إرباط بن سارية غندا an koro hoɗo woppu kejjugol sabu kejjari ko ñamri ganduɗa barkindi hoɗo woppu ndi ñamri so tawi a yiɗi horde tinno hejjo. o wi Irbat ibn Sariya o yi da'ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila as-suhuri fi ramadan faqala halumma ila hadha al-ghada'i al-mubarak. kanko Irbat o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam noddimbo yo ar o hejjo. o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wimbo ar e ndeɗo ñamde ganduɗa barkinde kejjari wadde an neɗɗo o wadde hejjo ganduɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ina waɗanno ɗum. min afdali ma tasahharu bihi tamru kadi e ko ɓuri moƴƴude e hejjoɗade fof ko tamar sa ronkani so tawi kadi ganduɗa waɗantama caɗele. li hadith abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. وكدي أبي هريرة وي نلاد صلى الله عليه وسلم ويتاري نعم غندو غندا اون غندا موƴƴere wonde e ganda on juuldo ganda kejirtodo ganda tamar tare on ni'am tare on juuldo kejirtodo tamar. ليكن سحورك في آخر الليل بحيث يكون بينه وبين أذان الفجر قدر قراءة 50 آية. كدي دوم آن مسدم سارون كاين ويما كجاري ما كدي كو يوون سكت جامو وني أدي ند فجر إن نود فد جنغول آية جاباندي جوي كجودا باسا هجي يادي تان غير 4 يرنتون تا ها هدو sa ummi tan taw heddo hakkude ma noddango fodde jangol ayeje cafande joyi nira sallallahu alaihi wasallam kadi haali dum. ila Anas ibn Malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam anda nala sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahhara wa hablu bi Zaid ibn Thabit ganda be bayrima أبي غني نلا صلى الله عليه وسلم أوي بكجيما فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى الله عليه وسلم وندي أورو زيد بن ثابت كم بي أبي غندي بكجي هبري بأمي كجار نيتان تنلا أمي هجين جورم غندا فصلى بنجول قلنا لأنس بن أبي أنس بن كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة من نامني أنس جون هون فتي غندا woni waktu hakkunde pargol mabbe wayrade faade e ganduda kadi njuuru mabbe holno foti woni don. Anas yibe ko fodde ganda ko fodde ko neddo ina janga ayeje capandi joyi. rawahu bukhari habibi. wa tasahhar bima yassara Allah laka min at-ta'ami aw at-tamri fa in lam tajid illa shay'an yasiran min ayyi ta'amin fa tasahhar bihi حتى لو كنت شبعان ولا تقل أنا لا أتسحر أو لا أجوع في الصيام. غندا ويما أن ندعو يا حج كلا كن يوني ما يا حج كلا كن يوني ما إنيامدي إلى تمروج هاي قدوم so tawi a dañani so wana hunde ko mbaɗa jogade fof e ñamde ko wawi wonde fof o wi hejjo tan hejjor ɗum hay so woni noon aɗa haari ya ñamne sababu ne barke kadi gonɗe hen o e sababu ne sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hayso ñama hen hayso wobde ndiyam nde mbasa wiide min mi wayrtama somi wayri mi tampat walla wona wiide non wayrade a ummoto tan umi ronkade ɗantade walla min somi hoodi mi heydata hen ala ñaam sabu ñamde barke ina hen kadi sa ñaami kadi aba hejjima ganda ko sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wurtinɗo. لأنك إذا تسحرت فقد قمت بهذه السنة التي أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب نساء وليدم أدرني أنيمني سنة صلى الله عليه وسلم غندا يمري دم مارو. فقال سنة صلى الله عليه وسلم تسحروا كجده بيرده سبب كجابي بركي إنهن
وتغديت غداء مباركا يودي هجم فما نيامي غندا نيامري بركين بندي بركي فالسحور فيه بركة فام كجاري بركي إنهين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو غيرك من أصحابك وغيرهم أن يتسحروا معك في رمضان. نلا صلى الله عليه وسلم كجلي سب إني كجاري بركي وي كدي نودا سار هجو نودا مصيبه ما كومو be gonda galle e mira ma mawda ma hoddima walla kadi hay so locataire gonda ar wonde yimbe galle be biya be ngare kejjude sab dikki jaari dawi ngar kejji don e ko dodbe wona do be kejji don fi lewru ko sabu dum mojeran hen o yi wa kama law zaraka ahadun وقد قرب السحور لك غندا حيث توي نون ندن ارنو سلمين ديما e ganda sara hejjo nodda dum yo ar kejji dum nodda dum ar kejji don sabu dum nela sallallahu alaihi wasallam wadano dum wa ta'asa fi dhalika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yemba dum e nela dum sallallahu alaihi wasallam wadano o don ganda Khalid ibn Mi'dan rasul sallallahu alaihi wasallam قال لرجل هلم الى الغداء المبارك يعني السحور غندا نلا مثلا غندا اودو habri Khalid ibn Mi'dan o wi annabi sallallahu alaihi wasallam medina gorko on gorko non woni irbad ganda ma kalini to ko ono wino yo ar ganda yo ar hejjudo e makko e ndido wi ar nyaamdido ndedo nyaamdi ganda barkindi woni kejjare wadde neddo o so tawi ar hejjo ar wonde yimbe noddube ngada kejjudo e ma ganda ɓura nan hen barki nan hen te nyamminde neddo kadi baraji nan hen kadi nyaamdi ndedon kadi woni kejjandi kadi barke kadi ina hen ko waddema dum de kadi gandu a wurtini kadi sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a darni dum a ñimni dum non yo Allah ukko en jabnede korka ka taqabbalallahu siyamana wa siyamakum yo Allah yaafa en bakkutuji men yo Allah jaban en dewa en yo Allah yaafa en tatande men yo Allah ukko en darnade lewru ha gasa yo Allah ukko en wadde ko yemira ko e lewru bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inshallah ber andi boyata inshallah ma on jeeb kadi galle joom ko boyata inshallah do ete Fouta plus non dennagal bandirabe tinno kadi bada partager bada kadi commenter kadi kala jogi namna no biino dinni ina wawi namnade inshallah taala so Allah haji so Allah okki en kadi ma en jaabe inshallah la mboji non calmini dennagal bandirabe en beltima kadi ma sha Allah taala bi assalamu alaikum wa rahmatullah hala wurgon kadi inshallah taala so hawre wede Allah ha jangu so Allah la mboji non in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله على محمد وأهل بيته